Hello everyone, the Ruivah Shārum season 2 sponsored by Kasar the Hill Store Hile welcome salu de laye. Aju make up Pamthing Shimrah na sakmine. Na tumuto mang shala kai ni pom lay re de sangai. Thui khai episode misa khai le ka chile yang milulo de le dari hi hangai de laye. Aju episode hila interesting sala khai tam khui pai la khai we ke sa hoi de laye yaro now like them la khai ni muzin la khai yaro now li hoi de le a hi B.SC Dem College of Science li kup sang ne chilila topper Manipur University li rank 4 li gang ne ka na M.SC tech he IIT Dhanbad li wagatam ne he taman le ka final year kum li UPSC ne kan ta ka sa combined geo scientist examination 2020 de mai khya sang phang ne aju mai khya sang bang he ishi Tangkhul mang maning la Manipur le mi khani mang ka shop ne ta ji khani ni ishi Tangkhul na sai 67 kala 68 rank ni sang ne khani hi jan aju ishi na hoi da klai he Mirinsing Angkang 68 rank ni sang ne ali hoi le a hi Sinakeithei na ne ka na la a wi khra jan na khula ka inspire ka sang sara bi ji sang ne na Mirinsing de welcome sa ku se hello Mirinsing Ruivah le Makeup the congratulations once again. Like Meiphung Productions was going to English Jung me the lay. Tadana to the mic here, some from the Natum only to Ruivah, Sayan, Panay Nina, Naomi Hanga, Nanina, Mike has some from the sector. Actually, Nandini, Bum Room said that Sanika, unfortunately, Naomi, I really lima bomb the daily bomb later shy. Juvana Amara Tre, Kanali, Junisha, no Otnalangazar, Catholics, Halagan Nation, Hokomi Taran, to win the no experience, no Tangkhul share some room gate when we are coming one, Junisha. We make up the Nali Henry the thing I generate no Krajashi gate in the face. You mean Mirinsing Angkang Sinakeithei now ne Ishavali Ramyangkang Ishavali Amanangkang Nganui Lakawe na school he model English school the Lisai a really fe model English school master class 5 in the Chili Tomqui Chiwena baby English school the new Ashi school Aming Langache new life English school the Langache in a metric Thaliva CCMK teaching MK academy the one I say the metric Thalia Sinakeithei Chingsang High School affiliate Salaka Chili class 10 Tampi Chene and class 10 Kukai Chili Sacred Heartly admission Kulaka 11 12 Sacred Heartly Science and Kupsange first division Kupsange Rawing so in Maina Mahilaga in the DM College Li B.SC Tam Gavai entrance Tazange run as a Maina unreserved seat in the general category in each admission Samange. The Chilila, the Mike and some the B.SC Tamalaka runs in Maina University rank in Samange, B.SC Tamquilaka, you inningly IIT Tamalaka the Kaningui in a job to Kayotidilla as engineer Agasalaka, engineering Tamaka, IIT Tamred and Nizang Sayaka in a Paningui second year Tam I say B.SC engineering we exam the Thai mains the clear say in the Panivala in a critical subject or in a past other geology the prospect like subject in the Quilaka geology continues already B.SC continues alaka the IIT Lila and Transvazan like that IIT Lila Katam Samange. Oh, no way, none hang kai was the interesting Kasara, take my like the Michelin and them the lazy with Shankly Legica, no we get the Michelin always in the top, young who had a lucky in a pay, none of Nitam Kaya, young model school, like a sacred heart, Ukhrul. So, like Manipur Alunitam quickly, no, yeah, then he leaned at the clicks out, it meeting here. Like the me had a college Kamta Ayali outside Manipulita May, the Shimkuli Unghang Laga, Shimkuna afford kind massacre late to the Jili, excuse me, like, hey, Lee Kamtalimatam, some of the Jictala had in a tailor among the lake. No, went them quick by he legend, he will experience no opinion, sang so idly. May
Eva high school la the ramli katam ne laga the iklata like manga khui nai gijila maning mane in hang the kleka in the iwi tamra guy schooling hili phani wa ka ba run ili haksang na sakle in a metric pass sak lo the I rally ki kombom ne in a rally ko I ilai tam ge the rally ko I class 10 metric pass sak lo in a rally ko ji chi mane jiwi atheni the khui iwa the rally in a the ulung dong chao the po gai ji ran ngan ka mi the khui in a class 10 ram li tam salala remote sak me we na Ukhrul town ga li class 12 sang tam bi class 12 li sam ga tam la me the oza bing la le shila ke even I class 12 li class 11 admission sali Sacred Heart we father Saji he is no more on a father society he is a very strict principal the on a you admission jil on a interview la on a sai interview ke sali an hange all the best thada tamlo prospect le la ko nam thada tamlo da motivation tra kami 11th of katam jil la me ning sang da tamme jen in ha da BSc 12 fi 11 12 fi Ukhrul town thali tam kui aga inning mo tio mane yang nguson obing na kada tra ka mo tu ai di tamra aizer li tamra NI di tamra da atum da make up sai atum da shin da hang yang ka as iwa me shimgru problem struggle tamakli yang for example I class 12 la mom tharum ne but I'm really happy every stage strategically in a paningo kwili 11 12 li katami Sacred Heart mathalake ari la matha de re ga khwiye suida ga mle samre Sacred Heart li katami ka tamgle ji ka Imphal we higher secondary li compare ka satran ba Sacred Heart hi bugis sai textbook li jang da kle theory ka tongka exercise ko tong hi issues up in the solve some series for example question being examples being solve some series but my friends who are in Imphal Atuma Kisa like they solve the previous year's papers question for example exam li ka ta score sara kajibali focus sala ka kuchung ma hi aron we like the mokta li exam li ta score sara percentage ta the increase sara jibali focus sai ka in a Sacred Heart li so ngai in a Sacred Heart li tam kui khikli ji ka textbook bali focus sala ka quality education bali focus sala ka tam dak le theory li question li focus sala ka tam tran ba itum na question exam li ragis bali prepare ma sala ka textbook li me dak le itum na take me by tam stay the in a katheli as far as I know Sacred Heart li tam ma sa itum na science kui la ka tam sa DM college li entrance tak jang tran itum kui ser de Sacred Heart li entrance kui ser kyu wang do Sacred Heart li tam stay ser itum li ya itum na kanadi ji Chica question discussion masami ne itum mi class 12 li mark mom tham ne ishi Sacred Heart ma topper lim jang ram ne ka 70 something 65 68 something bi me ing so bi aril doctor tra tam ro tele atum ji topper lam ning 80% ka lam ning ne ka James D Rims D or NIT D engineer ka tam tra le de le ina thei go khuli khi gle jai ka ba tam da kle ba ji itum na tam da kle basic itum na thei khang yi ba ji ji ba na kham tai na ku yi ina DM li wa ka tam ji la chi ne ina Imphal then like 11 12 hi li tam wi gai li make you could have matam la Imphal li tak tam ji I wang ba stage 3 ka main da ku yi yang town in a city li ung ta in capital city li ka tam ji ha da ning li ring pai me ji li ka tam ji la itum na like itum valley li pam da kle ba hill district in a valley we like education system in they ngai awa bin na ning sang mi da kle they ngai atuma tuition ka ba ji la da tuition center ji la ba wang rai khwi la ka ji ne yang atum ning sang ji ung kanin la ka tum la wang ra khwi la ke itum tang na bin awa bin ji sa thai ma de yang ka di sa atum na ja competition sa la itum na ho na gai tran yang me te na bin la compete sa sa ke ina atum mi class 11 12 ji focus sa la ka BSc li khayang tran la ing so na bin na ta like park le dang han iwa was on a me de so they notes sim thada pai textbook standard bin sim thada pai I pa hang ji ka pa ne atung 11 12 li hang gai ji shon ne ya pa hang ji pa gi ne basic pa ji ne la ka tam ba jen EBSc ji le ka tam ling so na bin na question discussion ma sa la na ka ta mark score sa da hang e ka I ji li like give up sa gai lam le ne I ning hang gai lam ne I na pa gi ji class BSc li na I pa hang ro ji pa ye ma hai da I semester ko to na pa sa ye I tu mui BSc li khani le akna general dang vai akna honors paper na vai jingum honors paper va jingum khani se hi subject ko thum kui laga physics chemistry physics maths geology kui
final yearly geology honors ka queen ne ya tada competitive sala ka alumni maths ka hi ma pass silage tada kasagla saglage BSc level maths wai ka tada sake ina itum sono bin tra ka pass ma sa ka lang wai ka tada itum the basic pa kham rau ji pa mi ka college li tam sala 10+2 tam sala BSc li tam sala yang itum da pa kham rau lai ri ji pa mi standard book ji pa mi je ka ba da ki pa o ri wang la hak kai ma le mre de kui I'm sure that Julie today in the sang it's not about the apam kamathali city kamathali the dam general it depends on you meaning like nana kya ka na dale nana khili basic ji ka ji thing yi ya hada nan college outside manipuli batam sala nana khang da take ni ba ji ma take ka ma kana ya chen example kam tha khane na ya da in yari ni la hangai le hi Tangkhul ni to inspire sak ni akhane na we ya jiga excuse me say jiga we can give lots of excuses excuse me say it na laka the Mirinsing really inspire sak le ge chi na da le bin chin le inspire sang sar no ji hangai de le he di le ke na tyo mai ka na shi we no we ji na nga family background na lo ge le thai ngai de le me Ruivah Shava ishi tumange ikto ishava I the Ruivah Shava ina ikto shimli le ishavu male ture class 1 kali shavu male ture ikto nilak safi ikto varu le ishavuli the maptingrum nem thada the yin dang the like azak thaba the akamaptingrum ne thada ishava hi me ishava tailor sai kuchon kope school uniform ishava le Elisa dang na kai yang class 10 dang class 11 ke bening da M.SC dang da me lai ka tam ji hi sakla ke IIT li va ka tam ji admission tra zang e ji tung li the rana muchon khami ne yang da itum mi kumo na sa ka shap mening ne I ji phaning la ga ari de ji shon ne ya ri samang dak le yi rana khami ne itum mi kumo na sa ka shap mening ne itum rali mi ga tram ga rana na ran mi sha pe da chit sang e ba Shava respect ni le jiga itung we live chu nga the single mother na la ka chitha thik le ba ma yang ka single father ka ji he tha the rare sai khale le exception yang ka chu nga na da ka hanau awa khana na tha dang na ka la ka pra dedicate sal na jan shava le huge respect so ngai lak le inspiring salak le he when na thang rang no we subject in geology ya chen hili no we khang te wi ji ma ba ran na why geology like he is a good subject da bang khui fai khang te no opinion ban share sang sang BSc tam da le ka I subject ka tum singe physics maths geology da committee ba alternative or additional morning singe like environment ka tha English ka tha na the committee for subject ka singe subject ka thum je na honors khu yi gi ne yang je na me second year kai nang da marking maths nam ha mi thui I'm very much interested in maths idea hi second hali tam da ka ishi oza circuit long mem bala long atum da ami hi malai phokai re ka the mushung da le de kui atum da tam stage I bang interesting sana e ang da for example in a room li pam na kala I imagine sa sa pe the dimensions equilaga reference frame equilaga the maths li interest college then I da 2 years in fali ko pam ji tuition la zate I maths honors salagre da pam sai but ada in a pening vai na ka maths honors salaga I ki salagre kala ku ji wi question that's a very big question that you ning ratai maths sa ka I'm going to be a mathematician maybe I finish my M.SC kubla ka PhD sa la ka I can become a professor or assistant professor in a university but in a pening la ka hi applicable salak la to society li applicable salak la ka chi la pening e jena the pening man physics la pening yang the geology la pening yang ishi oza the aming la mention sa okay mentor the sami Iridium College head of department sadly geology department we Professor Ranjit Singh Aringandu he's very close to me yeah
ana motivate ra sami because geology hi drug applicable sai itum society li or itum na exam thangai salala itum current correctly applicable drug sai jena ina second year term da leila ka ina IIT we exam thai yang ra da laptop li browse sai jing so no bin na han de na second year term full ka da IIT we browse da click la da mani shing so no in dang da yang ga the isagi ji ina sa ngai ba ji the second year when the paning po we in the geology khui lag la ka for example geology na applicable sa kle sorry ari tum we geological survey of India lizang ba area yang jena kakne li Indian Forest Service tele IFS Indian Forest Service li geology and optional sa like forestry optional sa is a very good combination Indian Forest Service li ba optional hi khani ne paper navala yang general studies paper agazang ra English paper zang la Indian Forest Service thapai ka thumali civil service la geology optional is very important is very good jena arrange dang da I pasai sa la karno bin na civil service thalo da arrange dang da I motivate sa jing fi I a chon thang result mu shok ran ka I interview wa mi la ga me pom khara wi tung li sa vai mo le ma da isi gazin bin UPSC tha da le da UPSC ng running sing manui la UPSC thangai phung nei civil service wa jena thangai nei da online di lyric ping da order sa bai sa la I standard books ku chung mai pa la pa khwere Indian polity history pa mong de le ju tung di geography paira jena environment paira NCERT basic books pa ku kai ne ya ri da sa bai ka even October lin the prelims mi gwa la da ngaran da claim ne sa bai sa ka ya jena optional paper hi khamatai ne itum na optional paper hi ma tha gai tran UPSC civil service already 500 marks is there for you out of 2000 marks 750 marks 500 marks even no optional paper li le ne na chili absolute marks ku sha ba cover 300 or 350 ku sha ba cover you are only left with few hundreds to get through the civil service jena geology optional hi phala ke jena na tum na corporate like PSU ku thal o changai ka ba itumai ONGC da le ye oil and natural gas corporation limited ONGC ma thala ke very good package itumai placement some o chagai package like 12.5 lakhs 13 lakhs per annum yang ting thai na the placement ta sam nge jena Steel Authority of India limited le ye Coal India limited le ye jena IOL dang vai oil dang vai Indian Oil Company limited yang jena prospect chung na geology hi jena itum Tangkhul now being the science li interest kalebi geology khuya ka ba you have a very good prospect chimang maning la na M.SC group la ka Council of Scientific Industrial Research CSIR na conduct sa exam ji thala kana you can join as a research scholar in reputed IITs you can be in reputed universities and you can do PhD sabai PhD ku bai la kana university assistant professor la sabai mi chung na da queen subject la maning mane yang in da itum we geology prospect ki nga phang nge la ga motivation in the kyuwang geology khi hi you motivation ki le jai ga handa itum we apam ari in the ring da la apam mi ophiolite belt to hoye Manipur ophiolite belt MOB da yang or the Manipur Nagaland Manipur ophiolite belt lo hoye extension ni ara Andaman Nicobar in the ta shungi ophiolite yang in itum mili shok tak le hi itum mili pam la ga itum mili le tak le geology itum ma thai ga la mina thai thyo gi le itum ma sa ga ba yang in a second hardly tam de le ga second hard we compound li hamai tak le ngulung kui ji I kiglem thai samade but actually that is very to dai chromite mix sa tak le ni is la I don't really ask a question about that kai to mili Ukhrul bang da klebin o hiling lung bi samang da klegi khila kala ke ji question sa ga ba I to mili samang da structure khila kala the question sa ga ba o hili samang da kle minerals amang sa khila kala da samang ga ba motivation kui bai trak le I tum tang no geology ka tam trak va ta le ang ena ari shora da le khali thot ping le geology kui lag lo optional paper la sa pa ye all trak le ye PhD la sa pa ye yang na ta da professional sa la ga na那怎么多了你讲过多了他来生了他的 package 他来人个 buy subject 的可以的那他那个呢配色的这个
Atuna na dimension sai issue tang na pun jang machum de ya geology the common sala kai subject la issue we meeting ya we need to explore sai tar ka sai la kana ju prospect la thik hang ye re na la le bin wang la kan kana sa re hi we na na IIT ni ka pam Dhanbad ya chi le pam we ju experiences la ke share sang sang la I'm the Nggak hang delay re, juga environment, kan? Macam mana cili khawa, kita ada na exam, kita desa lagi khawa, lagi cili kepamu experiences, lagi akhirnya atau placement juga ta, cili lah, tu kan thay ngay. BSc को काय cili, thada geology hi master masa ke ba, prospect malay made, exam hi mata, ari geological sir, UPSC dengan tak kesa combined geoscience exam. Master gukam sabai mane yang jena geology honors kuida kuiga in master musa ka kisawra geology honors maina the applicable sai just optional paper sabai bijen tangau bi sai da phaninga ka ba shiva me ang jena da I master sara da phaning laga da lairi ki pamma laga ina kazanga tamji Indian School of Mines to hosai IIT mo onrang sai Indian School of Mines Indian School of Mines MINES mining yang Indian School of Mines he Royal School of Mines London British passion pamre ka 1926 link kami ga ne even the structure itung we college we building structure je UK bashi British passion shem kang rai chai thana yaring the misanai university college le ka tamjiring thana yang chikta we heritage building je pam la lai tam bi je na itung IIT exam hi ISM na kandak sa saya ashik la mang sa saya ina gazanga tamli ba ka Ruivah IIT GEM the side Indian Institute of Technology joint admission test for M.SC the zingum guji da kandak saya chilina subject tra ga thapai it's not only about geology maths la physics la computer science la geophysics la physics la subject tra le je apply sa la ka entrance test tha la ka IIT ku chung gali spread sa yi ne IIT bing spread sa la ka no is mark artificial ka pangwi la ka cha da zangi gi ne in IIT le ka tang experience che ka ba it's one of the best thing that ever happened to me the youth aka sala ka tam na aka sala ka IIT le tam ko kui gi ring ka pai experience ga te ngai the inner respect like besides respect like all ka salary pame kare inner training sangai sir no way azingli the inner professor le ko satra professor in the institute am India ma accept sagai la ma ka pe the regards kami jang ja even airport li ba ga zang the I card hang stay ga I card in the chili pam the CISF bin inspector bin or sub inspector SI bin I card chili yang la in the itum respect sai na IIT li kutam ring pai na ina manipuri research li sai M.SC kutam project research sai ji hiling ngalung kui laga airport li ngalung kui phung saga maning la yang amang sak ba to kui gi jinda chena chi phung la gazang ji ma security ping da ngalung kui zang da le jaw laga pyrite is called fool's gold gi jinda yang sinatha la pyrite ba yang chena security ping na oh na sina phung da kle la da ilyak chi to kui moina the ili detain sai ek saga ka in a I card hang se laga ozawi university we recommendation we laga letter hang se tran jiwi even airport authority of India jiwi infal we kathana bajira sa yu lemdi jena ama I card hang se recommendation sing jena ada ili ada yang la yang ka mai khara we yang na tum nei ta da sagi jine na tum no sagi ban samir laga ana even back chila lung bizang da kleji ri lake back to the country like that ili than ba mi yang the like tikil an the sami sera we the ja the respect kami la tra sam bange training ka sala tham khar da sakhi project sangai la tra ka sakhi yang besides that itum Tangkhul katam no bing li hangai ye IIT li samang the facilities ka pai mening mane from robotic clubs to the football club to the swimming club like billiards whatever nanang ngariu khangai facilities extracurricular activities rak sambange chili wazang garan no boring masalang mare iwi rumai pai ni atong tang webinar la sai isi geoscience forum da Tangkhul bashi geoscience forum sai chili le ini football we mara mang kamutui ne football interest le nai
nganaw mi hoi yang in sono bali ini roommate te Okay. ini ba akam exam ni ji sala la liga le ga ba da ngayang pong football yang ini ba interest kale ji yang je na class si pong ji shat win ho bok la ga pong 7:45 li 3 la ga brush sa ko la ga breakfast mina phangali shai ko la ga yang class nang ka bai yong ka ba experience ji ta ga pong ji shat win class ho bok la ga pong chukli class ko practical sangser laga hectic sa nai schedule hectic sa nai exam sa tam liba as thang kamang la mtha de pi khui ngai jang gi ning li phaning la ke IIT li ka tam wi itum ri IIT hog zangai da ji standard maintain sa ka professor bin maintain sa da li itum li jot khang sa ka ya chi da sa la pung chukli class ko sa la kya ko jot sa la pung shni da ga na itum wi ba light home sere ya song ji itum wi football ground ya ya song ro itum pung shni tu pung chu ko dai football ji li khang ro ne football ba khang ro mang ro ga tham shun song sa ga tong lo ma lai shap and experience ring phala ge inter IIT le kha sam mangi Guwahati le akshi ba ye IIT Kharagpur le akshi ba ye Guwahati le ishi quarter final li thiawe jena IIT Kharagpur li ba ishi IIT Delhi li ishi ni le bronze medal sam mangi football interest ja kle ne Jharkhand wi Olympic games in the participate sai chili la itum third place ta sam mangi nganaw mi ni ba chi ta dang ro za chi ne jena kharnaw bing na na ni football ro za chi ga lai ka tam la dang han ne chui tung li tum chili ka tam ji field experience struck le for example itum li apam ma dei de thana itum Jamshedpur li ba ye Jharkhand li ba ye apam drug li tum li ngolung bi oza bi na expose ha de nganaw mi ni ba camera la avrip sing geologist bing da am mo hi ngolung bi mo bong bai tu da am ka phi la ga chi ba jin na itum project li sang report li sang ji ini ada camera capture photo like travel sa yang da geology da bo da yau thui ngai bing wi travel sang ngai bing subject ne jin ring phala ge ina am tha ka blo ga da Facebook la roughly sing ji ba interest sa la ge Facebook ta li sang ga khano bing na like tam za ka kle ka journalist on ngai kle la hange ga ina ga hang ngai ba it's never a boring subject yang ring phala ge job prospect thana ye da ina IIT li ka tam wi ina chili institution li ka tam wi experience se ga chi tai khana ling na phanai like reputed institute ne ya kha hiwi behind diga arena na hang the very the ring phamang picture je the le ka I'm sure no struggles had le so ka chi ba ka sang chi le no way preparation ya chi le shimai ka da hang sang na wow race le ka da prepare how na time spend sa da le no way chi wi chi de wa hang sang BSc tam de le ka fifth semester thala kai sa re ji dari ko ni ra tre no sono ka na rin dang de ji main sai Mirinsing na ba atuna exam result show kai na or in exam pass how ko kai na na ile ha da hang ji Mirinsing na what ma sa ka ki ban sa ra kala san sa la ka ya itum picnic ba ye the even interest the in a sagi ji Korean ba le sa ko ngai da picnic ba khu ba la ko khleo da pung phanga li sung khleo da Ruivah khu le lai ko pa ne no sono bi ne ji hang ne no Ruivah khu le lai le pai le ka da san sa la ka hang yang de na khar jang ji sa de sai ta de me BSc 它的 tamo maths physics 它的会要觉得 Shimrah 那个他妈个里 bang we or BSSC we or UPSC 它套路的 Shimrah 那这个个行了个外个因为 green 帮的因为啥会爱啥会来的rin 那个啥呢因为 actually green 伊 the principal 那个来那个 rin 伊 actually regret 啥那个没 rin 没是吧伊因为宁里来因为啥会爱就 actually 伊啥会来是吧来而且其实呢伊 BSc 古不了的kerjaan hi ada nanti yang agli liang IIT we ari ISMGE pass sa gai ne laka university we result mo shok tu bi ne 6 semester we mark sheet im le tu ne in ari tam da institution li counseling ba de wa laga e certificate mo sing de ili reject sa we 2016 li ka ba ni je ne oza bi ne ran mi laga e South India li first M.SC akshita tam ne South India li ju history la claim ne ka easily ta bong gai tran la IIT li tam ngai ISM li tam ngai exam ka tej bai in li zang jaw third line hang si je ka atam ina hang gai ta regret le la ka mari mara ka bai evening le jaw da easily ka chang thuk shin pam ji ta da ma pi ma pam ne ina tam ka ngai ba ji
in ISM this in I get tam break by in le shon either I ju struggle le shon yang jen I ju preparation la da le shon ne I ta zang re jen I February March ka thali IIT Madras li entrance ji sok thalu shit ka jine ka khni li ka zang ne year exam da kle ba hi jen ji pass salu ka khni ji pass ka sa ne ji pass salu le ka admission bi ka sang naw ka jine along li struggle ka tam ka shili financially automatically like spiritually weak sa nga vai itum mayang le le pam ka sat ka ji atui mangurum to the church wa kind and itum even iwi denominations khangum church masam ka pham yang chu itung di itum wi institution hi wa da intellectuals being academicians being pam side itum wi religious gatherings ka ji itum wi worshiping khangum ji la tra kamar ne ka itum the second year third year kali ba itum the forum sham wi la ka worship sang wa ye chi tha wi financially spiritually weak sa tam nang wa ye but ta the tam da klei chu wi khrin wa le la ka tam me ina nui le ko gai in class 10 pass al ko gai lai tam ngai ji ba ji khrin wa le shon ne nge chi makeup ka ji ba ta da miwi expectation hi da mashman sa marriage ba hi le la ka tam la tam me mi na expectation ka sa ba ji nge ji nai li ba hang se je ka yang in ta da mi na ji han da kle ji le ong chung ga bai sa ra ran ni li ki sang sa ngai kle ji ba ji la da se asam mang la ka arui sab ji ge da M.SC tam man finally ka tha ne ji la sports ba la ka ung la ka tha ne yang ka ta sala da itum da ning sang da sa ka va itum da jahan da leji itum da paning da leji mushung da le ka va itum ni ran na ka mushung ha bong ji li kam ta bong ji li da ji thei mi ji mai da shan khui no way determination hi itum ta tam khu bai la kai ne no strong determination clay wa ngai ne da success ka sa ne da shan khui le so ngai lak le hi wen ara da Ari hon aju exam UPSC na kanta kasawe. Ari kasangai re ishi Tangkhul when mo shok civil service exam it's like 6 years ta kai re hada juwen na shok ten UPSC na kanta kasa exam en da la mo shok sangai re. The he the opinion la share sang sangai le he the main reason behind that the key na ma ka re da tu I khai atam di shok ke yang ka chun da shok ai re yang ka ar gap it's like because hang the gap there is after such a long time actually hila UPSC kanta ka sawe asin ni ka shok me ya ili hang lo je ka I opinion hang lo je ka da khayeng ran itumi senior bin hina hot khana pang me khar how I day ji bai paning wi like 6-7 years we mangali shokai UPSC experience bin ji thada na te hang gai ne da khui iwa da ka itum we Tangkhul we evolution hi tra khang che higher mind de khui na itum we society hi entertainment wa yang dum khlawa chung mai de chat le ka da khui da iwa khamai ba we IIT Dhanbad ka tam ji tang nok bam ji indi khni mang bam ji ne Tangkhul society de khlai la mning mane da ina hang ngai ba ba lai tam re jai ka lai tam se ke be hang ngai me society li zat se church ka se worship le la chat se ka the over satui guy or excess satui guy itum da chatta khlei baji khrin baji mushung sangai ba like tam re jai ka like tam baji chan sangai ka khani li itum ka tam ka shir ji he plan ma tlai na khlei da gar sai da khui in a EU exam thal re ji he it's almost 5-6 years of preparation da khui B.SC geology honors ka khui we na EGS sai thari ji ning li khlei le sa ko ni ji da we da you preparation more the M.SC tambo in the first year when you preparation like poka ine I look at the syllabus I look what kind of exam is that question ka thada han mai de le ka thada set sa ka thada answer sa senior being han phi ka preparation thau re je ka preparation time clay the gar side the phi set time sa la ka isha wa ne le han jing ne pota ka sari je ka set ji target ji set sa lo ji li thada shung ring zat ki ji ne obstacle samangla ka thakai ji ne sakai la zat ki ji ne yang ji li ki pa na kala ada masakai ni bai me ne na ri nai ka ba yang je na ada itum o chao re je ka ba UPSC la SSC la rin da kle ba ji mshum saki ji ne ada itum na sa khang yi lai pa yi je pa mi ra ka da I wa da ma ta lai la hang je ka it's about consistency consistency in the park sang gi ji ne jigum khani tum mi park sang gi ji ne kernel being UPSC so kai being
IAS officer sakai bin IPS IRS sakai kharno bin atum ding ngathing kheng tran atumi profile kheng tran atumi testimony kheng tran atum consistent salake atum na hang dak leji textbook ak khani da mo ko shi thuma chi pagi gi ni yang mo puting ngram ne chung nai da jena revision ga sa dar salake palui ji dar salake itum da thang ga pa gai subject ki mo puning ngur serm ne yang 20% 10% am puning gung ne jena mo palui ya ka itum da revision ma salui ya ka consistent salai no palui je ka itum ni ma lai kuin to mi ko mo kuin to robot maning le yang paning ser jem ning la jena ade ili hang no je ga the consistent salai na preparation ka sai tar sai da kui ai ma shung la ke je tada itungui mi hi generally not all patients not like we la aka ya like an automation sa khai we should know balancing ada social activity is that low but no we ning rin khlai ji focus halo ji focus aram hi tha jen balancing mak thai wa ngai na ko nui khai thal le ko me ya chen na thala ke na class ai ka na we are preparation we im tang le na chim shwa khli na kya ka pung kya ka lai pa lai ka pa ji ing nui le ko in lai pa ka ji I routine la khle ba shin la maning mane pa ngai atum li ka pa ne like pa phung re de le ka ba de phasa mama la gla or like phasa khui glo la pa ra yau thui glo de glo la da pa ra pa ngai hai de yang jin ha de dm thali tam ka le ka la da de I pa khom rao ji de pa mi in a M.SC ba ka tam tran ba it was a very huge challenge for me like challenge hak nai in a tam room da clay UI classmates ping je gold medalist mang e chung mai university India wing tham kap ji gold medalist second third rank quiser gai mi mang e atuma class bazang da clay just da wang na vai passer hai laga da ba ka pam ne atum mai ang oza bing la da question ji set sai la khan han thai atum da oza bing dang da mai tamak le da akam ngan ka mi ge chita tam ga bai atum ga them ji thai jeni I wang ba challenge hak la ke Manipur University with syllabus in the Chile syllabus mang ji la ba ka tam ji itum wang ba challenge struggle le la ka ta da mosono bing na 10 li 9.8 sampang itum na 8 sampang zal la itum mi ning chot ka ji da la chita tue da atum na 9.8 sampang ga I khayak tu yo I lai pa kam sa pai mari ji zangai da da ina hi le hangai ba ba environment in lai ka tum environment ni ta sala ka da khui ina ji le wa pom tran may class sadle le ka Monday to Friday hi class ai Saturday and Sunday suti sami la ka ta da institution ni religious institution like itum institution suti sa tra le myo holidays festival ta tra le yo puja ka da holiday khawa ngai Saturday Sunday suti sa mi ngai Merkli chon ai ga da sam hui eng vai ka Saturday Sunday thali atam samang ka ba itum son obing ayar mainland Indian mayang no bining so la ka library pung chu ko li ka ba ji sik ma pai ngro ke library it's around 6-7 stories ni chila mang chang mane ang ngyang no bi lai pa ngai ji atum li chi tra ka shu hui ina chi nang ga vai cycle in library pai ba la ga ngom ba la ga elevator li yong zang rong la ga yang lai ji pung chu ko ine pa po ke pung tra da khani ga thali the break kui phasa kui pung akhali ra pung chu ine pa kui ngreong ai ga pung shini li chi ko ine ngreong library atama ka le pung khani ma khai pung tu ine me shomi itum library ba ya jin ta da atam samang a ji da pai ga pung ya ga pa set ma le ma ne ga the pa da le ka wa ning sang lai na pai ta pangai lai na pai ngano mi ni ba mo ka na da lai ka pa mong hi thai gi lam le me ga da ini ha da roommate na samman al lai ning sang la ke pa da le ka wa concentration ma trai le ga da pa la ke ni share no experience the share sa mi in the he will aku I did Dhanbad juena Tangkhul now kya ka shi ga juena tam ki la ka placement ka tha wi ka tha arri shi IIT tam wi Tangkhul now hi ini kani zanga ma ti haure kani jiwa senior ne itum super senior ji le yang ini 2020 li ko sang ne shi ma ti ko sangai re China fee structure jirla fee structure hi may itum mai de itum settled tribes ni settled tribes we
deduction fee waive something right semester fee waive sami semester fee general pindi I think it's around 8,000 per month chita je fee waive sami china the admission he room laka 40 thak tang away because that includes hostel fee mess fee room laka mess fee 6 months we to 15,000 tak we 6 months we yes every semester we admission sai china itum like itum category wanga reservation the layout laka wave sa kami nga how even mess fee thai nang the refund sa kami nang ba ka pe chu itung scholarship tala da state kai ka ba thalai na mi ya china placement ba unga ka ba itum department geology department li placement hi atam we tissue da phunge jingum kai ka li chungmai da kui for example Oil and Natural Gas Corporation Limited Ashiva Geologist is Mercury Tra Rakping Vaye Mercury Mati Rakping Vaye package Matalake 13 lakhs 14 lakhs per annum Gainami the Rimpala Gain is among the claiming just bachelor is 25 years of age 24 years of age with that package 12 lakhs 13 lakhs per annum the itum tang na wanga by meaning layang jen the atum idem yang na bini show ever like hot nadle lekam tari hot nalake naga atumi mirin tai gai mirin jiba jada rimpalai ring dio yang itum jiba jila tra tang pi jena company le tra kale ONGC slumberger thaba matlai ni atum ONGC le chungmei lui jena Steel Authority of India Limited asila placement rai jena Vedanta the rai Cairn Oil and Gas the rai ada ishimi 67 including international student, Indian student here around 62 bithane, chili almost like average of 25 placements among placements among like the kamtabao jawli issue we adon dang isi institute we na interview isi mi chuk ba de isi interview mi chuk ka dong kui main clear side like interview ka dong isi ari itum pasang seri ina Palaga the Talaga institution ne tam state the close and tam state the close the Talain by go conception Talain ne go the Excel sa by okay ana in resources we had the issue itunga we le ana as a geoscientist hiba resources le juji the survey ka sa ka tha wo ka tha le ya hiba we survey ka sa ma phara May survey cái hi India with the geological survey of India with geologist ping sai cái chung cái may geochemical mapping jilala geophysical mapping jilala geophysics ping sara geophysicist ping ne geochemical darata cái geologist ping sara or chemist ping hina atang we geologist ping le machung sola ka chemistry analysis sara yang for example balung kuya ka hi thin section champui laga EPA में लिसंग लगा और scanning electron microscope लिसंग लगा सिना क्या जंगले हिली rare elements क्या जंगले अमन का क्या जंगले आतुम दस बाची geochemist पिंगा geologist पिंगा analysis सा लगा साई survey ही कुछ उनका में ही GSI बाची न साई geological survey of India बाची न साई itu में मणिपुर भी अपम ही कुछ उनका में ही कसाला साई रे कसाला मसा खिरंगे इना कपनिंग ली Ukhrul area ही कसाला साई रे because he we chromite katha limestone katha hi itumna journal li kheng tran publications GSI publication li kheng tran publisa kai leka bai re chen itum hi li le the resource manipur li Ukhrul li chumi samang the resource limestone in chromite hi sai ke when sunda ka the northeast state ka liver for example Mizoram Nagaland Arunachal jile thau shop le ya he will live ka tha la ya manipur we live or the issue is ramba mai thau ka thau we hi mai itum newspaper li pa kui samang le re apam kai li lu li gas shock the newspaper le ka pa shock samang ya ina ka pning li itum apam hi samang le re ka iwa organization ji work masa ma da ka thei bam thei ne thau kya khale gas kya khale ji ba ji ka ONGC Jorhali i ka chang akha su ka training va de
like basics of exploration, oil and gas exploration. Nagaland in the Assam we jiwi ngelemli itum di training jo hawada. Even thau ka da shok te leje itum bang an yeng nge experience happy the jen ta in a company in a senior bining han yang ran GS ONGC ba chi Manipur exploration thadam sarangi ta hange ta lay sa ka survey sa gi gijini yang geophysical methods being singa geochemical methods being singa survey sa ga itili proof sai region atum da ra headquarter li wala ka hili thousand drilling sa gi gijini yang ka Ruivah survey him thadam samada jireli itum resource data him thadam lemada hilaka ijba jiba I mahangram ara now to the natural feel baura you'll be a geologist you're already chile the community wa issue and issue with the Ukhrul context no future plan kala na community no we through here na key and plan sa le contribute sa vai or ka thada geological point of view in a yang the ili hang lo jega hada itum na shop the lane dang da itum we lay the resource ba hada ka da hang alienate ka sali phak shogli ka kaima lem the kui the phashok ran ji ba I da lay the drilling ka sa explore ka sa or mine ka sa ji ba it's a different story but itum we hili ki me resource lay the lay aman ka sang malum kui ki me lay the lay ki ji ba phak shogli ka sa da sagla kaima lem the kui yen hada the atamakali government itum di kamyami la survey sala atamra sare china the iwi geological point of view in hang jega me itum Ukhrul li mthada pani nga ka tri tang la ke yang itum water management ni tar sai the kui ka zingro sho the clear pam ni Ukhrul hi like ka chung me ni me zingum pe the yang the ka sala sa sangere ka sa bali ka the ka chung me nim the clear pam mi liter ka zingro shon the clear pam mi ka ta tar tang the clay itum mi water harvesting rainwater harvesting ni ma mai de is by the kui jen ha the ila hang lo je ga ha the itum the shapa ka hydrogeologist pinding na san la ka or PhD sa the clay research sa the clay ni san la ka itum mi tar hi ka ta harvest sa kui shi tar hi recharge le la ka apam kai kli ka zi kui la ka the le the clay population hi ka the supply sara chiwi tungli geology hi vasala ke itum civil engineering la ta me itum landslide earthquakes chen itum atmosphere we climate change we tam sere white sala ke yang itum Ukhrul shock the clear re ter dang the clay itum deforestation we the indirect effects ne itum kuchung ka mai ting tung lok the le itum we kering krak na la itum we tribalism na la itum nomadism we na hida the evolve ka sawi lung lila yang the ngeche the clay we lung lila itum the practice pajin ma sa bai ma the deforestation sa ka bai re ka ri we itum thodi ba afforestation tinkling atam ne itum hi deforestation chung na sai ka ba ter hi ba the malay phung ma yang run off saw wi ne recharge ma sa ri la ting ne roots the roots ang yung bi hina like trap sala clay ne yang ari we trees ping we ang yung bing hina jena ji bing jin da trap sum sa me ka ting rong jin ma le ka ba itum hi ter hi ka da conserve saw ra yang jena itum climate change la study sang sang ai water management ni la or itum we landslide studies ni la the studies going sang ai sabai ka district we project tha le ka government la project issue sa la ka landslide studies ka sa climate change studies ka sa deforestation studies ka sa ta la trau ki kang sang ai ka kui geology has very wide applications. Okay. Expect the sad lane when other that maybe in the near future the huge changes like when the contribution expect sadly are you current situation in aka no opinion the thing I learned especially are you on technology age itum like are you kachungan today to me virtual world of Twitter clay we and especially are lockdown hi krai na kachungan internet phone itung laptop kasing hindi pang mayera he will impact la sara if we are not using in the right way then he will no opinion thangai le may itung we COVID-19 cry na it's a new normal isn't it like we cannot avoid it like avoid msa pai tu bijini
national phone ma sing thei sa bi sing thei online class ma jang thei bi jang thei ge ne ena hada itum bi evolve sa da clay technology li like depends ala sa da clay hi atama clay ba class la ge de khui itum the school ga da clay maram hi like physically attend sang ye the school ga da clay mani ga the shimli lai pa la ka shimli textbook li phone li lai pa la ka tamau mare yang kai tum the school li jang la ka physically school wa ka ga ji wi the kan khana tra ka le yang itum attention chumai da mirror re ka tam no ba na oza ba na ka tam no wali kiwat le ka tam no ba na oza le ka discussion sara kiwat le ji chumai da thera re ka ta sala la atom hin ma sa bai ma gi da ili alternative hang lo jai ga ba itum give up sa bai meaning mane because the challenges ahead is very big that hagla ke yang exam thau re jai ga ba na chi ma tam ne da tangai ga bai meaning mane question ji ba set sa bong awi ne na ma thai ga no wi khang win da yang je na oza na tam state the li lang de itum ka patar gar sai de ku it's not about only joining the online class ili hang lo jai ga ba online class sang ma man da oza na for example azi forest types of India the pai tam stage also no jim thai ga thai gar sai topics ji ka pi sangai la ka textbook li pa la ka internet li browser la ka ji li chung mai kar da manga ma mai kar da chung mai kar da ka patar gar sai da ku thang thang wi pa kham rao ji yang je na itum wi online class khara he no ba fx tra ga sa ga sai da ka tam no bing hi class sangai ga zang ma sangai ga ma zang da video of sai la ka audio of sai la ga da ot khang te sa thiyo ra ya ji le ava wa kai kan ava wa aka khani na sak ta sa ka mi ne ka chung ka mai yang ka sang ma yang sar ne ka tam no itum wi society hi ba ka chung ka mai ava wa bing lai mak tam tra ka le yang even technology ma sing te tra ka le ma ka pe ka ta sal le na da ava wa bing hang nai ba attention mi mi lo yang sa da le thang thang sa da le ji thang thang topic si ka bi khui mal la ka class ji li for example online class sak zang internet ma ring pha ga ba ta da ma tha la ma shar ma ra blackboard li whiteboard li ka pi te le ji lam tha dam the ma ka ho ho li bi ka pi da le topics pa ji atung forest types of India ka ji pa ji tha da ka pi khwe ga ba ka tam ma ba ne ji ba ji textbook li ba khui ba ra the class ji chang ma man ka ya ja de ja the alternative sa khwing sang ngai de khwi ba thala ka suggestion e advice mi da lai ja mai la ka hilina ada issue e ini kerjaan sa khai li huge gap ala tha successful rate ba he exam tha civil service no SSC no any exam thai le rate chuta me kha dai re ya the ji hila impact sa sa re do ya tam ni ba we are not much into internet thing social internet le ka social media hinala maybe hamper sa le re chen da hi dong ya ri dile da phaning sa ngai mu chu sa ngai hina le impact sa le lai ni ya jena balancing ma ga thai wen la ya jena sa ba ye jena hili ahang han ngai bi le we na da UPSC ne kan ta sa ya exam geologist how will you rate Sarah iba thala ge de khui iba because otpam khang daily mam tham ni bijla muning ne ka me some jobs otpam kai ka ba like private salake ozam otpam kai ka ba like society li nganai line le for example doctor atum ada ya really involve sa shon the claim ava masak ban 24/7 available sa bong gi ji ne ya or the police sa the claim IS sa the claim ta the Dist deputy commissioner sa the claim atum ochi ta the atum ada busy sa shon gi ji ne I geology subject gi just I fields adra I recording sa ku ra sample analysis sa ra report ji ko bi ku laga department gi ta the mission gi ji ne zinguma ko report pa ji I training sa ma da I on sa po ma da thei ba ma thei ma ne ka in a senior bin ni khajang sa tran it's about 4 months of training ne 4 months of field ne da hang 6 months of office the timings are the lay da hang like katai months ping ji the office li pam la report ka bi ne da hang jena ha da sangai ka ba interest ala ke yau thi ra apam ga thar la cha ga thei ra and you'll get to know a lot of beautiful places and like minerals among the saksa sinala markliver thada theira among sang langui la samhangra yang then thada even perks la the mathai the kui iva ISV pay ni right jai yang great pay then thada khang de liang sala la na geology ning chang sa ka ka ba na tam da subject ning chang sa ka ba it's a very good and odd ni the kui iva
chungda la matam le issue ni pinya so expose ka sa khai da different subject na te hang khai tha le ya chen chui prospect tha la thik le bin mention sa hi we khra jan sa interesting da sa na le tik le khra jan da sa ba ngai le ka muthang da na le khra jan sa le se ka now we got the issue is rapid fire question just to get to know you better yeah Shimrah kind of know na UPSC aspirants exam tha da claiping yeah not only UPSC SSC exam tha da claiping message ning sangai le eva very share sa the Bible verse in hange Proverbs 21:31 le hang da the horse is made ready for the war but the victory is of the Lord kisine itum katamak sa da preparation clay hitar sai Ruivah gi jik ta na sa da prepare sa nan ka mi je rawi ni hang je na itum exam ji thau re je ka ba Ruivah lim thai ni pok hitar gar sai da kui chui tung li itum bi ngaran ngi ye exam thagi ji for example ari in thagi ji in thaga exam ba hi combined geoscientist exam mi e da gle syllabus sim tai ga hitar gar sai syllabus te ga uthili previous year's paper ka da question set sa da le ka da handle ka them time dar sai senior bili discuss sala ka da answer mira mains li ka da ka bira ka jing time ka thai dar sai jeni na tang mangale hangai tha da set goal ba jim tai na set sala ka consistent sala ina punctual sala ina first live rally mi la ka run na nei thumi apong ji ra ko na na thanjat mi lo ka wa li na li shu ke the rally for sang la ga sa gai tran itum na da obstacles kya samang le na sui drug samang sal la ituna rally ko poje mushung kai tran run it mi than mi re ki bai da chitsang ne je hang ji pung ngai valuable sala kai message ne na da claiming na notes had later de sang ara hadation rapid fire question kini thum le de le re makeup de li kin inspire sa or kipan inspire sa isha wa inspire drug sai le okay taka shakazana we ning chang makeup chik sa sa Ruivah chicken lollipop da chenge la ke okay hok sama ha okay no time pass when we have a free atam khan na ki sa I guitar tha khong na we lag chung wing mai oh ai no talented le la na khang reo la mention sa le football la reo we da sai da oh thang ga bang na gi ji sai no okay jika no mirin le na mai athang khang le ba regret ma le la ngai da hang e regret ma le any regret in your life regret claim ma funeral tree ba okay thui khai le or the shock khai or mu shock rang le no ga na chi mai kap ki chi ki na sa no chi makeup chi da in hangai da mi expectation ni chi nai ba mi na expectation chung na da le la ga da mong chung re ni ga ga ji da khang ji trak le okay any embarrassing moment na ka share sa la ngan ni le la ka itum tuition kup cham la ga musona ka na meme sa ka share sai mthai ma da akmor sakema lang man ji ba na kui shock e the embarrassing eric nyunga mi mangali la okay okay movie me ya movie yang e English wala tanga la Hindi wala tanga la Tangkhul we na winning chang makeup je favorite movie Nishui production thought ka mirin khani is vai da thala ke okay ning she na winning chang makeup je tang la Tangkhul la he mong nam ni la trak le da kiklam the tre favorite okay no when a talent thada mina secret talent jar la chu reveal sa lo thada mina ma thai lak chi khana hidden talent na ka share sa sa ngai le lak sa lo pai da mina ma si sanglang ne in la sai ke ji guitar khong le lak sai expect ma salang ne mina okay ai chu sang sa ngai ko lai na ka mang la okay shinao lin na we life partner sai gi ji yang si le yeng de le quality thum sang phung gi ji iva compassion jina honest laga da commotion like commotion jili ngin ga shop ji da ka hola ka mi yeng liu ne as mi yeng ne ba just kidding ni share the question channel han ka mere interesting sai e pa na re min sin de ka jang sa ko
cái sai á hạt inspire là thích sát lệ khen bình là sát lệ đấy xong hiện là người chẳng ao cái before we wind up Meiphung Productions in a way suggestion feedback xong cái feedbacks or suggestion thật là mình lười cái thật là ari thật là mang áo lại sát được thật là xong cái này thật là sát được thật là every fields li tiêu là homey là cái khởi trang sang mình được because itum này sát được hi mình đi thấy cảnh sát lực tất cả sai được khi tiêu sát là học sát là mà thà sát là chắc sát là because itum society ác liền được sai được cho nên itum nên shi production là thật là rung mình là cái ada mili hall ka khursan sami dak li aka khani wang inspiration sare da kui jena da tum ochi keep it up yang da manga wa me no ada khani to tra la interview sala ka itum Tangkhul yu sham galaxy ning shinare la le na ning shi chu mi le ara no is that like is no new venture no ka thar ara profile ya chili la da thai thi kham thing sare no la mi khani thot ping wang inspire ka sa la sof meeting sare no tel bi da han le ning shinare ya re to ali la ning share are Mirinsing na we experiences share sa kai kala geology we maram de ana da hi prospect le dak le hi na thum na ku na inspire sa le res da shi sang jen itum da subject kila khang teng te la explore sa se are hang hai da prospect le thik le geology we da ka chi mam ni la exam tha da le ding civil service to no SSC any exam tha da le ding la ana hang tha da determination le la ka kala really ham sang la ka set goal set sa la ka chi dan hang khai ji thum tam khu se kala chatwa gi ja tam dil na thum hina inspire sa la ka sang sa run ta hangai now make up the God help those who help themselves the hangai da ji da Mirinsing la example la khana yang ha da itum na kya ka hot na hai ka pore na ngo chon mi shon re gi ji an example sa la ka hang khai ji ne jana dong ali la du da ning share implement sa se an hang khai valuable sa la khai message mi khai ji implement sa se de la du da hangai le ara ishi next Saturday mara rangai nang da till then stay safe and stay blessed